so e ma akwa baba attention TV so e na no pay uni akwantua na ehia yenim se ye mam hade anka efia ntokwa wo mpa ye be ma sebi ne yire no modo so ana so wale mba bebre na de bia otiko ka we yetim we akam je se kura twi anka emfa so bia nim na anka ye twi se obi apre be ma no se ne obenya na so Ghana hade ye tu ye ni hwe asofo mu a entokwa nko ade bia asofo se we se wakam eye sofo adom che bia de wa ye sofo bia ono wo se wuti ne wo ka na ono nka na no ntum wo de police ba be fa na nsen ye ndre ya yete se wo de police kofa eye abemo bia e friend abro no masa so na wache eye soro nyame evangelist ya waba wa Arrεsted emre bi ono so de ne ma ban koda ban kukumu emre bi etwa ma na se sofo ye nani abre we no de won ni kase pa abetu fo mama eye osofo ewu Akwesi ewu a ono so ye evangelist o preach o radio so ni ade o ti ne won ne asini pise ono osofo ewu ase wasi ne bo se so ono ofiri nyame anase nyame na afre ne krodwen a onyan omo eye okotofo ne nsam omo na omo so omo ye omo okot asem se wo gira so dem na so oni hweka na se ye ono adom che dua ho nsam kwa no begya na so dem mu aka de na nduanuanom eye osofo ewu na o hye na bufuo papa enti so wo ya na fa de ye yi a ono so de mbra be hye ne nsam ama ono so akono so akoye na e wo se oye me so ye ntie eye papa adom che dua emra sesia sofo bi nansen opeso okoka beka mekeke wa beka wa asem se ye baton ye okotofo baton wo nko okotofo na abeku ntokwa ne bia agede oh wow ya woniama bia o sada keke o sada bia petre a na chese ama wo bi nka obi asam ya nya de sa wo bi ase nyansa na oni motemeka sa ase yes wa wo se ya okotofo ya free mason for yes na one de baton ya de ya ya hand over na ananu bi na osofo hwan awie ya na weje ya na weje na adom chi abeje enti ya de ntokwa na je oka ya ho na ada na so peso be kumbi yes so like one time I heard this man of God who is just trying to poke his nose into our issues. You claim that we belong to a group of occultic pastors. We belong to Freemason. Said that always it is a baton that we hand over to the next generation or our successors. Now, you say that whenever it is happening, it becomes a war or a battle. You are not part of us. Why do you come on to talk about our issues? Entianka media mesre ayas Sofo Akwesi awia anke benja ama ne bonton yem no onka ye wo na menene ne ntokwa antimo ne membe ntokwa aya Akwesi awia onka ye wo jaye akotofo so nawo wona wo nyame na fa na mom unyai na bebo me dia di matam a o shame ne bre bempa ha wo Ghana ha yes me ka we me o shame ene bre yes Sofo Akwesi awia yes jam me life man on sem kasi pa yo when shira me da se se wo twen me makra